you was pass? Why you was pass? Say Afghanistan and the bullet yayala. Yeboah Agyekum is looking for money than your health. I'm telling you point blank. He is going to kill most of you. One way you be problem because if I make me say my idea na me ye no. Why do one no be sisu bia no. What problem ama ho because the me ye no bua dom. So move is any move jama. Ya bet na ha ye nim dia ye kan o. Dia kan. Asiafo. Kasiafo. Enti na ma wari entime. Enti na bebre am support mu jimie say ya na ma wari eguguru. Mu di jimie say ya. Jimmy say ya na modi nam na ma wari egu any bread. Why you was pass? Why you was pass? Say Afghanistan and the bullet yayala. Usia Yeboah Agyekum Francis ni case na no ayeden. Asaba ba won your friend Mercy na ta donko ni abai. Ghana for na pro no redeem. On sa na pa ne bo mama ne say wo na o see yes wo ye health professional. Na Yeboah Agyekum Francis so te Ghana na wo no de wakosua asaba chemist no o chechire mbo nipa no ana o ye business. Ababa wo pese o trendy. And what didn't some ban so. Hey, Ghana for the dra. Oh my palai. Na hey, a jano anoshe. Ghana for the be a jaguno so. And almost lady, hey, we a PhD, we pull him down. Now we are selfish, we are greedy, we no not donkono. Just a over GT, over test yare, was so beshi. And yet just one be a ja, one more church, one more exposed, and some on the Abigua wanting. In say, don't try Yeboah Agyekum Francis. We say, on can was them. The walk can so now see say, Oti American, I was also count the now the Ancarnums or the idea or the BB near the NDA, Chanicotian and no more can no church numbers age at the end 70. Now in so boa or see a bull. Why you was pass? Why you was pass? Say Afghanistan and the bullet yayala. What it? Why you was pass? As I said, you could jaw crying ever my yanka. I'm an akoto them tree. What it? When him who to say Jabraja movement for buying. What it? When him at the side Jabraja movement for buying. What if you Agyekum Francis Yama? O Krano, when him will be Agyekum Francis Nimuna and come to me a far back door, like I can say, Agyekum Francis. Oh, my information be a wrong. What the babet na social media. Yenu ya be ma waba o che ye kwan ya yemfa so ndidi. Ah, eduane ewudi a ebeboa wo nipedua. Yenu ya be ma Agyekum Francis awaba o kire mema say ye mema no yen yusu. Eno ne asem wo kan ya. Eye me de Agyekum Francis ka say wo ye bema o bema no yusu. What? Sa sam na Agyekum Francis to me kan ye. Aye da na Agyekum Francis ka twichichire nyina. Ah wotum say twichichire no ebeboa yen a yemfie kwa anim no. Twichichire no tie. Twichichire no eyo mo mfie enkura na mo chechire no munyai. Sa sam nyenu we Agyekum Francis to me kire say twichichire eboa yen na yemfie kwa anim ya bro 40 no yen na wo se ye twichichire na mom wo ye young boy a Agyekum Francis ni but love ne so na share na save video no ebeboa wo bi wo ye bema na wo live so no wa hoden aba form na wo below 40 a twichichire no twe wo hu free ho twichichire eyama mema omo bro 40 years the Avram bin Moshe mo side and the twichichire no eyama omo afa senti ha ema no Agyekum Francis let's sister I say Agyekum Francis sika no wo penti oni do amoye who start then they will start attacking your YouTube channel and until we be a YouTube no oh pesca we YouTube YouTube is Samate Sana na don ko nua na efe na MJ Rock se hwan no. The nice kotokro no. Mo ho bebi ode akọ. Se ade na start na se ye pese ye tu free ho a na maba. Na maba obi joloso obi. Na maba obi joloso obi. Hwa baba wa wada ho yi o. Na hwa mi a 60 plus. Mene no hwan na kwa me mapa. Obenye bi a me joloso no. Better so wo kan no kra kire no. Wo pede wo oba aporo so no obi aka no enye twa ne kwate e na ba sa wo kra sa wo ni twa e na wo ba ye sa wo kra wo twa ntimi anche Ghana ni ahwedem ni na ntimi kwa che no e na okwase akeka we ade na wo kire no me kra me hu se wa ba life da Ghana ho no mo mo ni tawa kan so wo nya hwe eti wan boy wo bi heba ayibia eti ade na o de Ghana fo sika ha Waya baba osato enku a ase wapempe mapa na se na sefo
woni mo tutu se me die ya me die kwa de ba a obema wo ku a de beye ombi heba school bia enso so wo yale ni ba ko na wo pie no ngwata se ma wakaka afa de Ghana for some say obi ampa obi ntoko obi ampa obi asem o bete bi ho akwa kan ye de be me ma wo okwa kan de ni ho kra de be me ma wo because they also na wo ye as obi asma say the attack boy no as obi asma wo to one mo wo na wo ye de the doctors ni na wo wi asem obi I try a local everybody we know everybody is try a local ti wo tell him de ma yentie Agyekum Francis mo na ba ye kakamandoro fa wo chimi free ho no mo so unim edura una ofi ayalefo two kwana kwasa o mo yale na jai boy ne life ma no yedi mu de obeche say ye ne kura ye ni a ye be ne edi eni prefo wana ni brade esen mu se wo hu Ghana for safe de mo hu Agyekum Francis oba ye na won kan obi antokwa no wonye obi ahwe no won se o ma ba be kan no won se wa ba be kan no. We don't work with your sentiment and your passion. Mugu comment section now. Mugu wanum na. Muka and blah 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 blah. Blah blah blah. That is not what, because as long as whatever I'm saying is evidence based, no, that is what I care about. Because we work with evidence. We don't work with your sentiment and your passion and what you feel about somebody. That one I don't care, because at the end of the day, you know, that is not what Emma Nipa Eddie practices. What we practice is evidence-based. So I don't owe anybody an apology. I like you as a person. You are doing a good job. But if you are even going to provide treatment, if you are going to provide intervention, please make sure that the caution is clear. The caution is very, very clear. Because there are people that they will just grab whatever you say and then they will run with it. And these people know whatever treatment you are asking them may be contraindication. Because Ghana for brain, they don't go to the hospital. You are their savior. When people come to my life, you teach, but after that you don't give medicine. You cannot give medicine to Obia Unhuno, Obia won't feeling, Obia won't touching, Obia won't share the laughs. So I don't care. I do not care. I said a long time ago, I don't need everybody to watch me. I need reasonable people to watch me. I don't need everybody in this world to watch and like me. I need people who are reasonable people to watch and like me. And you know, I don't owe anybody an I don't owe anybody an apology. If you think that what I said is not right, go and do the research. Go and find out, say, if Obi or hypertension be an obetumianu musio from Anapa to 12, 1 liter of fluid from Anapa to 12. From 12 to evening and buy it. From 12 to evening and buy it. So if you are drinking 1 liter of fluid in the morning and son away the by the time you get to the evening, how much fluid are you going to consume? What if you have kidney issues? What if you have heart failure? Yanka bi shemu yet ya odwen ho meka say enye dia one day ojimi for ba ko be sori atia Agyekum Yeboah Francis one day on say yanye obi meka kire wo sa mi si ha awura meka kire wo tie Agyekum Francis no the way this time wo ma nipa ye discipline e wa ya bra bom no ye bedi dia ya adwen ho ye num nsu a ya adwen ho ye koda ya adwen ho chese wo ma nipa a hwe ne husu ye to the sense and pay me sori ye no enu aduru amaye ama menum exercise medical ye no ni nyina fi Yeboah Agyekum Francis kwasi abawe ho ukọ ne platform so a enkwasi asem nkuha ena twawe we yamu bebon ena twawe wa ngurumu yi a enso no onwale o one the last wo year exercise enfifra ti no we ya no akofo ka no akwadwuma jimi ni we wo so le atia Agyekum Yeboah Francis encheche be pa na ade magana fo but say ya wo ya say obi asu ade eche wo na dwimu do che wo o cheche Ghana for Yeboah Agyekum Francis on say one day ko oba life to say dem ko for oba life ya anka chedi ankofo be ne number kro bu say on fama Mimi kwa me chef mebusa ne number kro on fama me up to now ono o hesika o away it is what afifra no ujimi ugwasesem no siase moja jimi wanya kwase asem na ho ye beba so me duma edi bedu no wa wi a obedwane afuku no ho aboa wo de se wo afifra
Fabra Agyekum Yeboah Francis. Mina se wamenkofo aye discipline ankasa. Obi ko ejidi a ohwe ni ebe jimi kura what a woman. So what jimi a obodam some. So jimi for na sabi omo follow no omo nim but now omo hu no. Bo omo follow because on try we. Sa jimi sam no. Ye pedidi ye, hwe onso ye, da ye, ne atie ne de aboye bra. Akofa kwase asem se na udi ho na obi obedu kwase aba. Wo nya jimi na je benji ono. Je m'étais fourni na kwa ba edeba peace 104.3 FM Kasiabo tawi so ya ka wo se Kasiabo ye betwa ne tawi fi se echa na ejo enkofo miensa bi e wo Ghana mamu ha wodo emro so Ghana fo e wo ma wo munti se wunnim na wo de wasem ko mo so a se ne mamu ni nyina beto ya no agu so abro wo no asem ne befno ne edikan eya we mampanyini John Dramani Mahama ne wotoso mienu eya Black Star goalkeeper Benjamin Asare the 26-year-old man ena de otoso miensa Yeboah Agyekum Francis na asembia abaya bi aye friend Mercy Cream sorry anti Mercy o TikTok e de na no aba beto Yeboah Agyekum Francis so ama wonyanefo enanwumre kura abaya se enkyerɛkyerɛ Yeboah Agyekum Francis de magana fo no dodo na aye ntro na wobeji wo musika asaso aku ma firi wiase asembia abaya de beto dwan anya Ghana fo de ama wo mato wo ma no agu ne so abro no papa wo bisi sister Mercy ne hwene aye pose se bentoa ba ko so se ne hwene akamia se tete avion ense ba nkofo keka na ane anya pa ba ko so se ne hwene mabiabia se tete gramophone ana afen so wo bisi ne hwene aye peme se firichiwa ensema ekokoso no ani enyan Yeboah Agyekum Francis enso ade nsemfo bia ba beto ja se sister no wonhwe ne huye na sempo enka waka bibi na wanka ne yanka wobetima fa phone ade afra no fisi wonim obi a wonim no ana nka wobetimi aka akere no wokupuam na se wobeba TikTok aba beka se wopese woku Ghana fo no wopese wogye wo musika didie entwaye yebekoso de aso to fom asem bia be firi maba ne yebeba ade aba besio ye ka Yeboah Agyekum Francis Yeboah Agyekum Francis Yeboah Agyekum Francis mabodin semprensa Yeboah mepa chew omo a oboa wo mo no omo do so sene omo a omo ayo madwe so omo mfa ho mesrew nipa dodo a yaji wadi wa rehemu wo mu no sesa nipa dom no na Nyankopon so ma abofo eko Sodom ni Gomorrah omunya a omo a ka Sodom ni Gomorrah da so tiase kejantom mepa chew epani sisa obenum su a enhwe nchen Yeboah koso anako anim praise before him bi wasisa wokọ na hwe wachi a na wasai no mesrew emma obia enyejew Yeboah emma obia enyejew empani se sabe so ni jimfo echinchinyu a wanhwa obi hu muzuzune ewiase sabe o hye adwae na obodamfo ebeyu ntima na odo hu ahuro eno ho kwatere kwasa di na chi a mumienu ye ka moka abodamfo ho Yeboah mepa chaw ma obia haw ensoso obia so same ka kirew empanifo ne akukudam enintre nananom enim panifo bia omuta wachi se ne wo ye no omdo mo ho di nyina ta wachi a Yeboah egobi kaw se den kra ka wo fi no empanifo bi na afrem se omohu se my video amount na obi chichew e on net ne so social media no mesrew men tufu se Yeboah emfi obi ampa chew Yeboah bibu nkotodwe e pa cho ene urura fie bi mu a sabe oniema wo kire e bi nom no ohwa abo se be ma bi so ba se na wanom Yeboah Francis ne Yeboah sese yanom wo Yeboah wo ne yanom wo ai ho toye Yeboah Francis ne wo yeri nyina dana kwam trododododo na de pa bia bonsam a wagigi otachire se wo hwe nam a ba bia ede pa na hoden wo brebo sa brebo kro no a na bonwoma eta ho Yeboah mepa chaw enti obia mesrew kosoa ne koso Yeboah kosoa ne koso hu hia ye omo ye sa se be ya beja me mu bi ye ho akire ye Yeboah ye nya nkwada wo krom ha o ade ye ne edi akire me obi a odi makire bia nim se me tan egotompo me di no krachi eti ba bia me wo bia nkunim e ho Yeboah Francis Yeboah Agyekum Francis
mesrew mede nyame din srew Enfio bia koso ana ko wadim na nyankopon ta wachi. Yeboah Agyekum is looking for money than your health. I'm telling you point blank. Sister. Ana otumfo no ede Yeboah Agyekum Francis aba Misrim. Nkyerɛkyerɛ kora na nam so a nyam di vomiti ni nyina afui. Ana mo de ne dwumadie no di agro. No wa ba no so opemfo. Hweye na wawo na wakɔhyɛ dan mu na wodidi men no. Wofu bedoa. Ono kora de wo se me pauchew. Wofu bedoa opemfo enwo nkɔhyɛ dan de enwo ofuo ma ne ni. Nkyerɛkyerɛ we brew. Wodi dwumadie ni di agro. Ono wa sa aba sɛ unase atata wafu adoa ebitim kura ye kidney enko tena so dem nko no ma jongo nko no ma nwa mode Yeboah Agyekum Francis dwumadie ni di agro na mankra ne nko Misrimfo anim sɛ so o ma anye careful o ma hwa brantie ni ya na sɛ me ma bona tena se be for the next 5 years o Misrim mo anye careful a e be scholarship amano na dwuma wodi ne scholarship je anya den cause akwasi me kyerɛkyerɛ me wo followers millions e be sua de akɔbaka akɔkyerɛkyerɛ akwasi de visa be ma no akwasi pe show working brati no kura last me nam TikTok wa first time me hu ni video nam say hey video no be bo adwuma de ntimi click the page ana musa apparently any follow me nam say yeah o hene ba fa cheme o say nka me nam be follow first e de ni de fata no ami me ko follow no first kyerɛkyerɛ o de me na ye kroje tumfo na frɛ no sɛ ntɔ adwongo ntɔ o baby te US abrante no gije musika munya careful na mumfa ne dwumadie ne si Yeboah Agyekum Francis wo hu nsɛm a ACC no bebre na ebeba nti you ready it's either sɛ wo be ignore mu totally umfi obi a ana sɛ wo fi a wo be ma wani ayedin wo be hide in the name of you criticize you have to accept criticism obwa your reputation or the bafom a personal attack or no or a practitioner waka some theory and awdiaka and wa be kyerɛ na adwene yɛmfa ne sɛ ɛnyɛ abufuo so ɛnyɛ ɔtan so ɔkyerɛ na adwene keke sɛ ensɛm akekan no ebi anya no korɛ wonso be yi wo ho ano ɛkyerɛkyerɛ mu a wonso wanka hwe entia no mehwɛ sa video no ana wo ka sɛ na donko ɛma ne baketo ano kora open na asɛm nam ne ba no so do yo video ɛna wo hu sɛ ne nua ɛno no eti wonso wanka ne ho asɛm bɔne but after video no or your videos basics ɛwɔ ne page enti sɛ wono wode ɔdɔ ɛna criticize wo ɛna wo so wode ɔdɔ ebe yi wo ho ano a adenti na ɔkɔyɛ videos basics na owie ye won sɛ afei de wapushi ama wodi next video aba saa na omotie saa akɔde lewen mu e promote no ani aba ho so and omo plan both physically and spiritually Yeboah omo be start e de nieme bi a oyɛ e de against you football prediction bako etofa ho they will use it against you sɛ wa magana for akoto chacha ama anye yi nkrofo a sponsor advertisement bi te sɛ ayi damela enom ne sa niema no sa heba ayi na wo promote no omo be start e de against you sɛ yenkum dwafo eni dwaw sɛ yenkum omo baby omo busa na kyerɛ sɛ wo no wo ka kyerɛ nkrofo sɛ wo yare a menkɔtɔ aduro menkɔyese no but at the end of the day no na wa promote another product they will use it against you until you're ready to defend one say nkrofo asate emema wo enuane call comment section as you've seen people bro be careful na no ukoye video bia na wodi banku na ehye rabem me hu so be comment ye Yeboah anya na aseme ndi banku ehye rabem e na wo kyerɛ sɛ it's only today me ka no kore akyerɛw sɛ omo yi obi e de na ba omo di kan eyi obi in your field because omo nim sɛ content creator bia ono so followers a oni wo field e be banta wa wo de ne ti e be ka fom eti omo yi obi in your field to distract you me omaye me bi me pese me ka me die bebre omaye me bebre omo yi obi in your field eti we say once obi a ono so e kyerɛ sa na yema no ono na start it was starting now ne yi a obon say foforo so beba they will come a lot afei so other people dom ho begim obi kura onye health bia so ba beka na Yeboah na wo ka se me enye sei na wo sei na bro na nan sei sa o me start afei o me distract wo sa na afei ani aba ho na Yeboah focus April 2023 and I'm starting to be me page we say one more yaji me do 1 million followers one more reporter yaji and sana me baby be we say na me start kyerade no enkrofo mo so kyere akwantuo ne bi obohu no bi te Canada no to ayampia ai won te Canada ha say and uka Canada asem uti UK and sa into mo start enkrofo a wo into your field it wono no kasa obi beka say the okan e no kore why because wono na te Canada ho nti the okan e no kore so they intentionally bring people in your field why you lucky say Ghana for pe wasem obro so a kyesel woman no kora no wo mo pe na no asem atie nanso ko ni page obo some health workers doctors bi ni enkrofobia wo mo nso support no na Ghana for ne do na majority no abedi wachi Yeboah
Messi ebe kakra. Wo ye wa ade bi mpo ebe ma wosika. Omo be yiso etia wo. Se wo na wo ka se wo ba be kira ade free. Wo be kira Ghana for free. Nyame na ayi wo. Enti omo pese wo be bra akọ wanim. Ebe kakra se ye employ wo se wo koye wankasa wo lab. Na wo be ye video se enkrofo mra wo lab as a biomedical scientist. And so wo ye ade bi kra they will use it against you. One the lady ne ka kira wo se sikenti na wo app yi so. Na emom enye Ghana for na wo be je omo nkwa. Because we sense say enkrofo beba wo nchen enkrofo the endorsement ebeba wo mo mpe ade bia ebe motivate wo wa beba appease wo ba be ka nokore wo be kyereke ade no wo mo mpe ade bia ebe mo di yie na motivate wo amoye mo wo mo person ka hia edokoro wo mo person ka hia edokoro because wo na so be ka nokore it you have to pass through it but nyame ebe nam wo nyuma paso e hyirawo appease wo eba be hyirawo meniam focus wo niam tu ida so be mo wani aye din e wo mo so ana so be ignore mo totally me side dia me ignore ya anye ye it says and you don't offer Sharisen mini. Hey, na donko atas and why no NDA no. Kasache unya bano or America hona or so tre health Say only na no free Yeboah Agyekum Francis so Shaise. Sage no na donko ata NDA as and why you from get na honeka kraka no. Say unya bano onim health chira onko nonko ya ohene no nosis hepatotosis. Shaise onhune na ese timeduano onuano tibi sa yade Yeboah Agyekum Francis aba nyame yi na mai a o chekere home remedy ebetimi asaya mrewafo no ene ya nananom yade a ugira ho na ado anu atudi so o peska edieska na ope Yeboah Agyekum Francis edieska na opa odo anu asini so shaise enye die hiani unua NDA no ne hune hwe oba hune aso twitimadua kona kosa na yale no nkoye hippopotamus hwan no surgery ni bi na hono mrapom ende ohunka anu watu anu asi Yeboah Agyekum Francis so Yeboah Agyekum do onu ani etie no shaise uti America ode papa ade papa be pa na wo kire de bia na oba be ma na oba na oba be da na oba be da una aba tra Ghana for the way omni ma be da uni man pisidi ankrofo nom ni kuni a omnom ne ma da shaise una aba tra awatu anu asi Yeboah Agyekum Francis wo so nyefe Dia na o chere before na metie wo sa ga no ba me na wo chere nye na me ma o gala we no shaise Yeboah ma fi no o ya be face na ma wo dia wo chere dia chere sa eno a na epe shaise damwa Ghana for apomudin ehu hia opa yesre o jae na Yeboah Agyekum Francis onkuye ana Ghana for yesi jae na Yeboah Agyekum Francis onkuye mfira asase so wunnim we nyina ba oba wa mekire da wunnim we yo oba wa ma mekire obekunye no na omunso a waje omunkwanso niema na a ohwe no menko akura metimi ama evidence menko a ne Yeboah Agyekum Francis share menko metimi ama evidence se ne wo se ne wo kan wo hu evidence yes ne ohwe na yen a yedi so no yes ye wo hu evidence enti jaye ni wo nkunye ne yabusua panyini o be jada kesika bia mfiri wo why madam jaye na onkunye unim na oba na abekire sebi oba obekire twene kote ni nyina ye diwati follow ye fa ne mani bi free wudie mu adanti na obi nso aba ono so kire ne ono nso nimu a madam apwe so o ka asembone a e kontem sense obi ka nokore enti obi tira ne hye wo so wo twe na adwinsi ne ho so no ho sister de o ye no wo ya abro so o ya ma na abro so looking for money than your health. I'm telling you point blank, he is going to kill most of you. One way you have a problem because if you make me my idea na me yen wow do one be sisu bia no wo be problem ama ho because dey me yen no boadom so mo fe say ni ko fe jama ya betna ha ye nim dia ye kan wo asam no start ye nyina me de mani na ehwe ni di na me mpese meka bi ba sister na ya atra ne shama me nurse o ya atra boda ma me nurse nya botre tietia break adentra me kasa bebre say oh apre na ye wo so no ho o ye bad video e trani so fast na obi o ka nokre na obi mfa years of sacrifice discipline no kredie and build the brand to this extent and na nyame adom nyame abie ne so amani pe hu no o bo ne homode Ghana fo agina tum o mfa just one video embe say nipa na adwuma o ye nyina Ghana fo nim se no kredie adwuma ben na nipa na ba apo so aba be ya ju sika nti yan tena se nya ni ha nya din ma o mfa da ba akopa na o mfa just a single video embe twa ne ma ngusa da bi ya ka se ya tena se ya ni ha hwewa o be se ne ma sister hu de o ye school ni nyon kwa na wakobi me medical lab scientist na metia school ni nyon kwa na wakobi nipa na de na o ye nyina ehwebi enya e be ka se nye o wo bibi ka fa ho o betima ka ba o be tu mfuturo gu Ghana fo anya me sro Ghana fo ye ni ada ho no ye ni ada ho ne obi a ko school ni bi de enko obi ni nua bi akobi o kasama ne tie
enti untimi beton putro ngu Ghana for any contribution bi a wo bi a person ye no for phones wani be your contribution but to come here to condemn somebody for what he's doing and you nko ani Ghana ni a wa brotiro and you nko ani Ghana ni a wa ko school who are concerned I just raise your concern but to the extent of betuna ope musika oh come on bro you know where we started when maybe any pastor started aduma we free I feel no wa hu nipa o I feel no wa hu nipa way back it's been years of sacrifice and discipline and consistency and the international yani ha ma on be fasten back pen be say bi ada the international show sa oh ga obi say na muntwa so na there be enye muntwa so Yeboah Agyekum fans man can say intro never compromise with your enemy sa lady na wa sorry no a oh yes I dey all of a sudden no enye nne no decide here or decide ya che say out of enviness say you be na asman say you be na abon pa ono penini but the person is trying to say enam we nyan no ye de meko a ano odin ena we sa na no ni jo san ka shito na wa ni yo entna se emobi emfa wo professional school awako emetwitwi atache mu obi a we decide say opeso ogu nfi ogu ani mu ase o say o fapem o hwa o to akonwa ade atache efie ohun emetna camera mu me friend mi nua fefe mi nua ba fefe ena na me peni nua asem ena me hwe ni video ntina me peni nua ba na asem tie ma me pe na asem ena uwie video no a obeka say I love you sister a loose talk study the life of Christ ehina Jesus Christ yes adiwe of spade a spade because the lady in question no Yeboah wonne ne ka onko pen woni ni quarter asem bia onko ji ni sika wonhia ne da wonim ne da woni ni ne ntokwa bia ena we decide say all of a sudden ade a wa build for a very long time obe sorry no be pulling down obe sorry be say no obe sorry de atwitwi fim aye ne poto no say nipa no oye otanfo kese